De sen pat perangan bahasa baik kena channel ni ayo try dengan dia kan rap yang ki ya bakti jong lei kadai sipang gajing baptis si baru laban sen ni kira sipang dengan ni gobor group ma ilaya ai pada jingkon mana tin jong lei tendrai ya komanta kasnya pat ni sujubab tang je gijing kali jong ki ma ilaya pa komen kiru lomba ayo yublei lomba ki pa di komen kumangi ong balor dan kino kino kecil keli komen semua mata kasih dia bengi jubab kan pada dia jeng jubab kalau lomba panai semi timo perkebun agaktian jomble apa hindai derek sekajing keli mo kajing keli keberangkong ba bapia komen nabi di perawangan kajing keli berangkong kalau hatu une kabal ada penbaptis pengam ulayo ajing penimnem hatu umle pop shoot niya tari gajing kering nanti parawan itu nantinya jawab pangkat kublai shibon masuk kita ni jikali jompi kublai shibon ki parawan ki viewers ki babu ki ni jikali ni la trami fi ban juba ni bat natangin ai ka kumba ktin joblai tini ko ban pensyai bha kumbangi ju pensyai barbor bangi sekran bhashwai ka jikala barbor Kau percaya bahawa ikran bah syaya kan jingkala kamuat bak yang jingat Jesus Kristus. Kita akan digabah dan kamtap syuaban penbaptis. Nama Jesus Kristus agak gospel Markus. Kalau nak kabarin kau katakan kabakat san. Dapat tu wong kahima aja mulai kalajan. Tu pin kala kabamut baknet yang gospel. Ini artli kita ibadat kau. Hari Jesus Kristus uklam sakut terbentuk. Hari juga gospel Markus kalau nama bakat beriman. Usakran yang haji penbaptis. Hari nama bakat beriu katakan bakat san. Terter. Wong hilet yalap yang gospel syaka pertai. Uta ubangnet bat yo penbaptis dan penyem. Uta ubangnet larang lupa. Wakapan wansya kajingan kajing kelak abamut lagi pop nanta mensawan sekajing penbaptis. Di halu akan kajing keli hatu balayo penbaptis lo penim ya mah. Di aku apa nama lada usulet berpengham, usulet berpenbaptis uklam net pat Jesus Kristus uklam kelak abamut bersyapat di kemudian kajing mut. Kuman air besar naruh syua alat ban karena isi reng akan semutu ha ya kaji kelah abamut bat ya kaji ngan kam sina dan buat bat itu ibi ba karang hamjur susu kaji lepok nama boleh lasu lep pernam klub semutu ha di aku abi masuk in bandar itu kaji keli seisin opini semua hatu une kabalada penbaptis pengam ulayo ajing penimnem hatu umle pop shoot ma kata kapat kabaan bila syai bahwa kaji penbaptis uji sukres hukum wong tahu banget bagyo penbaptis penyem la syai bahwa kita lihat berkomu yaki hukum jom uji sukres kaji kalau kamu kajingan lu kadeka hukum bau uji sukres hukum kaji penbaptis lu kadeka hukum jom uji sukres Nama haga gospel Matias wakil jalap haga gospel si berribar. Dapat long senang kita penbaptis ki kertan kupau pun bermisi pun. Gimini kiba met kiba lamet Jesus Kristus hakikam ki apostol ru gimini klub sim penbaptis ki. Kadai gaji komu yaki ai ka bau Jesus Kristus hukum. Akum juru haga gospel Matias sunang balai tak bakatsan. Wong tu syak yang akan uji sukres ubang dan pok wong tu syak yang ni wong tam tu syak yang ni bakadai yang ni berpendam yang kahok jom boleh baru kaji penbaptis kadai berkobru yang kahok jom boleh kadai berkobru ya ukris Galatia lai arpo nrio apunyo wong habalawan kajingat apabila net kita kat boleh penbaptis ukris dilakup kaji ukris tinggi melak banglat ya kau hukum lah tapi kuat balik kita yang buat
ni kentan ya hukum jom boleh tinggi ni periang ya hukum tinggal ba ada tu poin kalau hatu boleh pen baptis umle pop show ni jui bun sin bagi balak kala ka bomot basisha kibal anget kau Jesus Christ kila ale shisha yang tak pen baptis kabat kat kau Jesus Christ lara kim pikir bahaya sini bun kibarang le apa Ti kajing penbaptis, kajing net, kajing kelar apa kajing penbaptis. Kari tak kajing sedang jo kajing yanti. Dalam tak untuk keluk nama kiong kajing ka asin. Jesus Kristus wong lam dak kapat. Ya beri dak bat nama siap wong yo det rom ka iman benar. Kari tak kajing ka. Ti kalau ko meni mata yo keluk ubarang syukha. Dawiya umur syuk. Umpak lahir banyak. Atau umiyok pamsyu habdan ki basumat habdan ki bari habdan ki aiba tek gilet di ai di vaccination bagi jimpa umiyok tekum juru uniu barang dak khafsin bun si gila jui bala nakimdan hajiada hajing sumar joki syakri joble ban ai tak jingba babade ban ai tak khti joble ban sabha ni usutan uthap di kimensi boman ban kring yang siapa? Kita kaji perbaptis kampak biang Jesus Kristus Quran bahawa tahu bayar ini ada bakut. Tinggi dan kam sekai saya kaktian jom belai ban pertemai mana kasih. Tinggi kam saya saya kijing duai. Tinggi kam banyak kendu para wajib banyak duai. Tinggi kam yang jimbang koi tuai. Hadu baka tinggi kam ban kelah bomot mana kasih mana kapor. Tidak ada ikan seteng ya kan ni. Ini kau akan kenal nak shitish ki Hebrew number real. Bom nam thos shitish ki Hebrew number real tak bani kau terter. Kau dak gitu ki balama ya kata kabor yang bersih bakut. Kiba ada belum berbaptis sudah betul kiba ada dengan nomor. Lara kile paipat, lara kile sile pop higi kim sunyo we gajing syakri ki kan stick bala janjal ki berpaipat. Tinggal manusia gini kiba ada ka sir batong tambah ada usutan bila syuk. Karena menjur syuk kajing ele. Hari ni tips kam bagani bala dan ia ini. How Jesus Christ. Ia ini au dau dim soal besar. Ia ni hukum baka shiti belum belum sipo apsa kau buat pep nok nak kajing senglang kirukut. Minum dia pep nok nak kajing senglang kirukut. Karena kajing ada. Iyo kajing besar yang lewat lah ni orang yang hak ni kersyat tak iwe. Yang pelapap perawan lagi. Bakadar ka jing ada bagin lat banyak kena syarat kapok. Terkadang kaji sana kalau kerja mesin. Tapi kuat ban syah susu ada kata di syakri jomble. Dalam jingkeli bangan kene kum kaji ya di jomble mak. Kene ini kaji jingkeli kebaar nak kene kebab banan kong mak kebab am bahar tu umle pop show. Bila an ai kita sistem ni jomble hindia mak. Hadin kalau ada pembaptis jadi kerana kepor or pihak mak. Kerana yang gaji lebat kumnor hilat kata kita baptis bukan mang komplit mak kumnor. Di halor kan ni kebentar no, ye keba ngerabo syakri jong leila pensai, ba kadang dia tengah jing sedang juga jing yang TV. Tiga keba makro praktikal di dia mah, kaya bang ayat inti, nadu bang ada ikan jiban baptis ngalak le jing kalau bomot kumlak keren syakri leila le bahaya jing kalau bomot le jing pelapa pada dia tang aku, ikan jiban baptis Karena minum tu kembali setiap orang bang. Ni biar nanti ni nombor su minum dunas, tapi kembang orang dia tak kelum dan sedang. Tentang yang kata bah ngai ini kan yang naga Bible, na Matius menangga sawi itu Jesus Kristus wadin bah depan baptis itu. Kaji pensuai le kan kamjor susu antara dek jiru baptis. Kaji pensuai kan jor kan ya le adu tak tahu. Baru pensuai ini penhabian situ baru kan mau dia situ baru. Hari-hari itu kau bayu ketin jomble gitu amba hari itu dia para masuk tu nantu kalau amba nyiapkan kamarnya ini agak ketin jomble malu jisu pin habannya ini ana dan pinnya ini ana mut ketin jomble buat ba film sesuatu film sesuatu ni dalam jingkala orang sesuatu orang dalam jingkala orang dalam jingkala teman kalau pin konjo ikan kau bayu ketin jomble gitu amba nyiapkan teman ke ini cuma berkat mah. Nalor ba kitu ba usetan di wan ban yale
Atan phai deng tu re koi galong ko ba ong screen play nya ye ne ka tin jong play hage jing duai bari jomi more maroi ma ba ye sa ko jing duai dan pan bor no play tere ta na ta ji ye ne jomi ya tin jong marketing le dong rabi ne te tin jong ye ne api kum kai ke ko bin pan gan long te tere ta ye ne ka tin jong play ye ne ke jing duai ho ba dan teng ka bor ba nga ya den ti ta ka bor ba la uru adin ba la ya den ti Rede itu ngale no ngakala bangot biang, ngakala bangot biang ngale syakri jadi ngapala biang itu kopop, mga gila pendua ya penbe itu mensiuman di kita ngalai lur itu, mga sedang dan niat biang itu. Ngau kedai kumta kalau keju hingiat keju teh berarti lomba mas mi nak kumjim waktis kedan kejingkiman stu komisi mulai Tresya kan, julap kejingkiman teh kata nomor apa belum iru. Aku pun bagi khana kuat email di batik mantap pada khana aku umur mesti bisa mulai lomba kemana kejuan itu kerana jika lagi baru kawai ke lomba dah apa laya di nidangin kini kedok kan udah pan jela aku pan kita host ni ruki bagi shedle msywa umlah pan syur kedok lomba berai le ini ki jing berai pop ki bagi le msywa tambah jing host ni Jadi kadang kepor bawang iur ni habi. Dan rei ngawat biang sejing pelan. Nangkong sengaja le rai ngawat le pelan mah. Nangkong lomba kuno boleh ular lomba tes pelai jangan kuno ada habi yang ni. Jadi perkat lomba kantri kamu kata jing lomba tes mah. Dan rei ini untuk pat kawan terkonsen bawang mau boleh uang bala ada pelai. Jadi pop khamat juga mau boleh uang bahak. Tadi boleh ulah anam pop ni. Menurut kamu coba dari flash ini nomor boleh ada perkut lepas jadi pop sepan kita di urging apa pun lagi dan rei anda hafal dua pada mesin mukut anda lapor yang jing syakri ini amban dua beriu banyalam yang praise and worship balik ki deh berpenmi kesur nangi di babi nadon jingi hamta istu boleh orang dapat yang bamelah habi kemen pelak no boleh ulama berpatah kata ulada berpatah nam tang bamelang accountable Awak boleh lah ada pelak apa ke jimam arajar senang mencuat. Dan rehdian boleh orang pelak pelak leh. Anda ada pelak pelak leh. Dalam sejing sekreru kadim jom boleh kawan kerem. Jadi dan rumah merangi nam penkut dan bagi kumpak kelar tin terlihat. Ski kadai katakan. Di susu ban berapa? Ba kamu bagi pelapor mengisim license mah. Mengisim tambah dan bagi pelapor le. Oh kamu man katakan deh bagi let show boleh ringi. Ni tuan bagi yang kata jingim ke berkhut. Dan terkadang kadang kajingim pelan para pergi. Bagi tuan banyak berpensopai boleh bercakap boleh. Di entry kita jingim orang jingim apa? Kadang kan kumau positif cakap kumau betul yang pelan para pergi. Kamu bagi ini beri apa seluruh bagi dia yang kata jingim. Bahkan kapor orang boleh ay kamu cerita mah. Bakawai kapan banlat nak ni jingim. Siapa kadai ban suatu identity. Bagi ada yang press deh, yang day ban identify ni apa kau boleh. Bagi ada yang press kata kata klaim bah, lomba yang itu ini pengidan mensip jom Jesus. Dia lagi suatu ini pengidan mensip jom Jesus orang kam kerau tahu mensip. Badan report fi bayu ni mensip jom pertai. Dia kam diberi kebayar dengan Jesus tu pengidan yang mensip makut. Bala tiada kita kedua bak senam ipan kan mau yang dia makapor. Katakan ai bor ni ban lep no ban job ya kapor. Di kawai kan dia gaji bam kawai turai. Sebab dia bam lam. Marji square upol waktu kat no kan sien ke bapi bam dengan gaji kawai turai. Ikan mau bak pipen pam. Dia gaji nyap jom square. Sebab ikan mau oh tiada yang kedua bak senam. Oh dan bor syuk kan senam jom square ke batut yang ni. Kalau kejam si badan bor. Bagi iba bang yang kedua lang yang juga kami tak banyak bang juga itu ramah macam siutranya bang bang yang bang baru ni daya penting kenapa kemudian kini pop kiba sakti merah kata-kata kalau accountable boleh ada way bang juga itu ramah ni ayat kali boleh bang juga itu ramah dan ini dia mengajinya lebih tentu para bangai umlah banduri kata-kata kalau gajinya ada hari apa buat kibri pak boleh dapat waktu sekian lah kajapan ini syakri kelam dah wujud kemudian kata gaji syakri kau dalam accountable dalam kau. Dia buri di pop dia ada itu ketua kau komensal. Hari apa yang ada nak jadi bagi ni amlang accountable. Nah amlang benong ba amlang accountable dia di masuk.
Ba sepimlah ngilang accountable ya iwe dan bakram dan bayu ni ngilang di paramete ladang apa kelan ki hapat kare ya kare iwe kalau hadu kata apa ngilang kum sibahiye ngilang uno ladang pang kun chu ye se ladang udi dram su kun chu snapen kalau kan lagi kini pagi i kata dia akan cek syakri ka basyala da iwo penriang bungi keloiban address hari dan tentang ba ladang gaji syakri ka ba accountable ka ba ya you ngia tap lagi cuma salia api berkau ayo berkau ni orang thai pi berkau ni ukun ada ukun pada bed di secret ni pi thai pi berkau ni ukun dan ni man parani salia berkau de kaji syakri kabasisha kabaran ka ahum tu berti kabar kajing pelau sunan kalau habang ii bakal yang menung bang ii yang parah boleh tu dia terat jing duai kau lu jing duai pi boleh bi kambang jing kau terat katakan kepada jihad kepada syarikat, katakan kepada family, bahawa discuss orang ini ke body of Christ. Bahawa ulang kulit kepala. Bahawa tak kaya dah sibuk. Tak kata orang buat jumpa nak jingin senglang kirku. Buat syuaman yang senglang ru nilai kelite. Atau bila lalu nak bop. Atau bila ada kasin. Atau bila syak teman ngelok panas teman kelih kata. Nampak lagi syekri lembu kan kelih kata. Kita jom lagi orang usuk buat belak batpen. Bat pun langsung, ya baru itu bagi semua mereka kalau nak terhiap, bahkan dek lapan persiap lah mereka silen dulu, Di rumju rumah aktif harga yang bat companies corrupts, Ini dapat dikenakan yang kelak dapat syakri lembu, kelam dah bertikena bahaba, nilai pelapok, nilai dapat baptis sisa. Bangilaya ko option boleh kamu bangi janai ni keren ni niran be tak kaji janai keren ka accountability keren ka kata kaji syakri ka bangila tak stang kawai kindet dan pak ki bang ba lada open baptis sudah lepop kini open baptis iya kata kila wan bu kata kam bangiak la keren biar kaji open baptis kali hukum boleh terkam nama boleh pilih sana itu beri berteman kadang sisa kabor mereka kadang kabor dari masjid yang boleh wan kalau kioma kita kabin pen kok umbu kadang senam yang diskus tidak sekajingnya cuma sekajing empat kuno pinam let sekajingnya jingtap jingpat maka dengan hukum jangan boleh hari ini lah akan syaitan tanong kadang kerdan barang kelung orang ha beri bila poi kata kajing kerdan abak hamlang orang ba kapok kalau anak hamduna Gajing keti ke baar pertolongan mental balai barang don ki bap haidin ru hadin ke jipun baptis kan nak kata apa hilak ban ai bagaimana jipun Komunikan nila jumpa ke bentar ban ningkam tega dei ru kumju de baar ka keserian kumju ba kadin bo brevi uladan de jimba kala ke jingor ke jingha balda ta jing shekri le ke jing shekri ru da gendam ni ke jingya phlapok ru kamot ba ketropok ko om syakri jom blai ne kadan ithiat I bakhandet andrai ba ithiat I bakhandet dan ile mo isok ani isok ha do no tele no kapan pot I ka silan do no tele ka ta ro babon ba balai ki phadi na nam to kawai ro ba kimwan kim ya be satyas ka jing yesang no le jing yesang no ji kendu lang ki ru khot no te kim ya kendu lang le jing yesang lang ba kim ya be jing syakri ki dan ro ki ba John na kau jing syakri sebagai syakri. Hingga ialah dia benda banyo bang. Kau kepala latip dia lagi jadi khunpi. Banai bang lagi. Dah kau nak bayi day biang banai mentau. Dia ban kau ki kentai itip bang lagi berkudan khut. Ki asal amul ni nestrogen dari senang tu seorang saudu sutri susurlah kau tak terter. Tiga mat kau ki kepala ki ba kenja mensim bro. Apabila lakukan baptis lakukan kai pino mensim. Kita tu banai bang ni agar badai yang terbadan ki beriru ki ba ki ba syak nang ni setai nang ni setai job nang ki Jesus Christ ki Jesus kim so tho te ki beriru ki yeng kam hagan do ka bolai lali ukpa la khat ki ni ani ka do kam ro bolai malu ro ba khai ki te malu ba khai ki te dan bagi te kun ta ki job nang ni ki job setai hawat ki lam berat ki dan kam ni ong ba ki lam berat ki dan de ban le pam phlang na we lo su lo ki dan kam ban le bam le si kam phlang ban le pam hari ini bentuk pat ya kan sen jumki ma
Kemudian kami tip ini sendiri. Dan kita mau tip suri kesam dari sakama ki lecet tai ki yak lumar dari itu dari ladan marwai itu habawan udu serta nuban pensoi agak cuma marwai ki happy. Oji sudah seru pak boleh pak long kepen iga dapat kita pensoi ba pak arang udah marbalai marwai berada lawan pensoi serta ada baklar lah kot bete. Tidak nak terjadi kendulang dari jindalang gambar dan yang taruh gila penernu gila penyayat gila penyetunjuk gila ban harap rajinnya sekerilang jadi kenduk lang gila ban yo iri kata Tang ini apa saya susu kalau kami beli sih bono sakri jong beli tak saya ini apa susu apa ini bakani gaji sakri bangi jong nabai sawai mengapan saya bakani amar beli kum bagi orang ini dam dap kha dam dap penkha jadi tentang gak kulung dalam songship api kulung di dalam diksa gile keluar kulung jadi tentang lada kini ki kulung di bakal salah kita benar kita ada khas dia ki semua klien tentang kulung ki semua klien ki semua umba gila ada balik ini rei ublai ngan itu pi udah mengesir ukak benar kami ki beri ya ki kami ki pa udah kupa bahagian dengan tangwai rei por wong apla pengalam ko kupai pi ngal pen khai pi ma de garan kau kai ba pi so tu hangno o ble blabu ipi ban syakri de la nani san paksa empat sutu ba kila kethi na wei shawei de issue expect that ba kata ka jipen slek kan chuan ba bo bri jong ble un bu ya khti kalau ba bakla ko rei gidi ban san ha ba khti de niyo ege jika ege bible study but iyo ka training room mo ki ka ki ba ka jilok sunran ki ben training fi banlet tapi nak hamsa ki ban perhikai fi ban beksud di perhikai fi ban perkhia ki bapang le hikai ru fi ban pen baptis de ka tu ka shepor maka ka kadan step by step mo tentang shi snap tentang up snap redan ki ba kerki no ki kerki no ba ki shujong no ki ja no untuk nan accountability no Tapi kaji syakri kamdai ti kaji syakri patba dan accountability. Bacia patba tu struggle marwai. Hawa kaji syakri ka balang ka basisha dari bidan accountability ni akan do ni makapor. Am tak ban pinci osau ya kaji kai dari banyak kali banyak pertau kumno kaji long nasi tu pi kalong ta. Kumno kena job na mi hipop. Pidang sakut na mi gitu. Hadu kata kadega kalau kum ka family bagi belek ran bagi. Henry hawa kila job na wei shawai paksa Usut tangke ulang pusing wakar bu upai iti ayat marwai berkendrop yang abarang lu mulai berat segi ki poi biar sekapok but nalangau kapok kawan sekaji beneran ada paham yang kalau semula lain baik kalau ajak tapi ihap mi nak gaji beneran ihap let biar ihap suatu hangu boleh ubu ti biar gaji syakri bla bu ya ini suatu kan buat kerki kita teknik beri kerki no ban susah nak untuk di penjam nak wei gaji syakri itu kalau bawa mensamu nanti ada gaji pahidi kawan ru bahawa habamdan gaji ada hamdan gaji senglang yo segi jihikai di babakala lagi itu pihak baik baham tak jihikai di babakala but tapi ayo segi jihikai di babakala dia persyak kelas itu di bala era befiru nek bagi bu jijik santri haru atau pemang pun bakala si gaji euro padam tu sugi fitrat gaji duai Terai saya gaji duai, telah berkuliah ketika jauh belai. De wan sakati jingtang wan sakati kai ba pakla pini ba mundan shu yo so ba. De ka sekawai ka ba iban ba meban na yong ba. Teng kimle homo ko. Pintere ba duai dan di. Pintere pili ba syam ba kuliah ha di Bible study review tramne. Let hi shi jing duai sha jinget ma. Hawa ba ikai. Lagi siapa kulit tim belum tahu pihak ada yang Mesir. Pihak kaji Kairo, pihak kaji Kairo Mesir yang beliau. Yang tak apa filasan, yang tak kan kaji kajian kalan. Dari ladangin khususnya kalan ibun, yang tapi kalau praktikal sisa yang tak. Pada kajiannya yang beliau kila awan deh kaji kalan amor kila ada pembuktis lagi spakmer. Mereka no kibaya ini. Kendet kibaya ini nama beliau kibsat nama dan kibile sat nama. Kita suka kita jom lagi om tenang city kita bro nak bakal lagi om tu beri orang IP kita leaders kita kan bahas pin kamu nama lagi iya jadi kita jangan jilam ni kami sih pin dia kita kontrol nama kami jadi leaders kita
leman kiba control kiba kata tika dei ka pok hari na pio ki brio ki shakri jom le kiba ie depi ki kita ki om nai le cita ka bersam di ka om to pen hapok kamu pabilang pok perkomu ia lagi haki taki nong yalam jopi baki dia banduai dile kata tak masuk harta kan gaji biasa kan kadang gaji sa klub kan nong yalam klub nong yalam kamu nak berlok klub kikmi paru kamu gila bersak ikut kamu kejam dor di klub kikmi pagi bau boleh ulang air kejam siap kamu susah gila biar dan baik kita di kadang kamu kan bersuatu ini ke accountability anda pelasan bila alam kikmi baju kiwei di kaji pagi kawan ru dari haba bisulet silat jing servition ben Fiu kena sama wala day ban terai na kajong kam wala day ban berkelani hidup kesama lalu shibam telah dikit kesama dia kajong haba kejam siru haba kena sama wala sat dan kinong yalam pat kiba am aila yu bangun ujian fast 11 no juga poka football karena ke fast 11 di bawah persiapan saya tu telah lagi tiksa nah telah ke di dalam sila pisu pulir kat bahasa pisu dua isi syak jinget sa pisu yo slow sa kita gikai reklam aila di badat be mesti bapak train kalau aila di badat dia lap si surah kan persyak be dalam euro kata apa betul di dalam si baru bawa boring no Jika juru buat kami kipa makan jalur ke mau terayu kun, syok sahih se. Kipa kita let's school. Kita kami kipa di basisnya kipa baru kun yang khatam susu kami kipa. Ini mana competition lagi dah kuat kan? Kikun terayu nak jauh kam juga ni baru. Yo lah kayu kasam bro. Yo lagi jauh di kun kita makan jam mesti bro. Kerana mungkin mudah gaji payah dah kilasan di ban. Aina yaki kita kipa. San makin kita lagi jauh di ministry udah itu mereka ni ada kita lagi sih hima jauh belajar kita lagi jauh di kod ikti kan kita lagi penuh sebelah makin kita lagi jauh di ministry mereka kita ham tahu ini mana nak lagi kata kan tolong dia jinak sih kin rai pin say so rai mereka ibu sih ki jisha krim tam deh mengak nak kan dengan jisha dalasan doa juga tu lah lenang tu kam nak ibu cakri Tutur asdak jika masang uduk jika dengan berapa beri. Kuat berfungsi kontrol, berfungsi dan apa ibu katakan blok. Dari apa boleh apa ibu banyak lap katakan jaka ya kan dua ibu pak sih boleh orang mikir sih pamit siapa pun jawab sih. Jika ibu berpen baptis, dia tang woi berpen baptis, dia tang woi beraji kau itu, dia tang woi bersyukuran sah di jomble. Jika ikan bagi langsung ran, bagi kilik kaju. Dan tahu san berulang sudah kikili kipaju kiwei pak dan tahu pipi dah pak ye no kadang boring kan kalian kata ngan tarai kalian struktur mah kalau komplit kata yang dia poin nak syaka jingkeli ke balai mah jingkeli ke balai orang ni ya une ka beriu bapang ni kiri teman anjaya lah pengam apa ko kin yap ni kin dia Ini laju ya kenduk mungkin dam dengan kini ki mana yang berada mah ki usnam berada idan itu ibai bapang stroke minum pentek kersan ni di bapang stroke ila ada kelah bumat ila pembaptis skill pembaptis si pasut bat bang beban tak bawan lama baik orang ini pembaptis utang ini ada gaji nostra ila lebih ila yo gaji nak lu ikannya tu. Kemudian bila ia akan jingat lu, di pada ini dah umur ilakan, ikam kelah dia. Di gila iru, dan kibriu kadang kau ikut video dengan tip lagi pasuk dia beratlah ni. Di saat kadang kau video YouTube, bana ICU kira ayu untuk baptis. While this man was laying in the ICU, he asked hospital staff if there was any way they could help him get baptized. So the hospital contacted the man's church and then made special arrangements to make it happen for him. Take a look. All right, Scott and I are going to baptize you now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We're going to go real slow, okay? Just let go. We got you. Back to your chest. Okay. Here we go. Down. All right. That's good. Long.
All right. Awesome. Antara juniru tan ha video balai shari khasi juniru. Kare ngaptep de hanu tu ngai kada ko YouTube saja. Bakira de na jiktia kira pen baptis itu. Gila. Kata kala ni praktikal pila bani ko YouTube. Dia nak lihat jom pima, bawa memang pila kan ai kerja kejiktit sepang jom kene ka poin ke balai mah. Ya une ka beriu bapang ni ki riu terban mah anda. Anjia yo la dapat ngam po kin yap ni kin imna. Gila kan jiktit. Thì cái này cái bên ta thì lòng cái bằng như điều y lòng ông ta cái ta và như điều y si sai cái ta là bên lẽ với cái ta mà và ông đây ta hàng đi rồi kiểu kiểu cái cha cả rồi và buồn đơn gì bà pang gì bà si tâm thì bà thiệt pang thì bà pang bà đơn chim pang bà jur bà đấy si chim pang ada cái chim pang cái cọ rồi đơn gì bà cọ bây giờ ta tăng cái bà cái cọ ngồi cái tiền trong lấy thì có ngồi cái tin trong lấy thì hadi ni tanga iba thì yok khia nó ta bị có rồi tất nhiên bằng mặt lạ cái yok ivi. This man was blind. He got baptized, and a miracle happened. On August 14th, James Drain walked into church with zero vision in his left eye and only 40% in his right. He wasn't asking for healing, he just wanted to surrender his life to Jesus. But after his baptism, something changed. He looked up and saw the church lights clearly. Then he saw individual faces in the crowd, something he had never been able to do. Still in shock, he turned to the pastor and said, "Don't say anything yet. I need to make sure I'm not imagining this." Then he looked past everyone and saw the row of flags at the back of the sanctuary, perfectly clear. "I can see," he told the pastor. "I really can see." The pastor simply said, "Praise Jesus." Tinang tadi dan ruwat lagi bala sitong bala pang bala kro baru tu turun dari dong kadang gaji penkhia kadang gaji pelat bukan yang balik bagi ko mu itu kalau kalau ni kau mon jom belai mah. Ini ka jingkli ke basau buat mah. Kalau ni anle kumno ha ki jaka ba amdon kum ha ki risyap ba ki we ki jaka ba terkham. Ya betul. Kita kaji kali. Ya betul. Kasa kali kaji kali kau mungkin nak apa itu setiap mah. Bila ni segi kam di apostol kalau nam kau perang, natkhap na do ba arpun riu, pi itu ba uni Philip mah. Uyu kendo yaitu uyuna. Katu kadai hasnam Gaza. But hasnam Gaza kakti pargi orang kadai ka wilderness lani karisia. Kakti Bible kasi ka thok pakadai kari kla. Mereka Gaza kita di mata ka Gaza ada hai po Palestina po Israel mo to Palestine itu mas. Area kiri Jakarisia. Lalu misal kadai karisia. Setelah itu bawa Philip boleh jalan yaitu Yunak apa Gaza ada garis siap. But itu garis siap ke kebangunan kebangunan ia. Hari itu kia. Pipuli ia ketinjau boleh saat itu haru. Kia bab kilap no kilap ia ketuka ke jangka kabaran lo. Seti ikat kau oasis mah jangka no. Bab kilap no ki untuk Yunak wang malu berpentak. Yang barang pun baptis kami ke kadang no dikilai hiar ada itu bakilai hiar sita ilai hiar sita bak kumtala pun baptis itu Yuna dikata kadega Jakarisia kata kadega pada Bible kama ngarang i kadang hari YouTube video lu kadega Jakarisia bagi ele no Jakarisia bisepet kadang hari YouTube video lu kepada Jasisa bagi ele jalan situ sira Jakarisia kadegi kerja Afrika ya Jesus kila kala umur Kilek nu kila kelam YouTube siap kia bu naga kerja kabalong plastik ya ihot kepang itu kiri paraki kira pentap untuk balai penbaptis itu telah balik tair siap ladalah unam Gaza ladalah ya gitu ibadah siap balik masih boleh provide mah balik aku maju balik saya dekat juga Dia kata mas kelas syai mah. Kenapa ke jingkli ke basan mah ba keling ni hangno la tho pada bet ban tengam hila ba ban batai yang ni mo kini kendiat ke jingkli ke basan hangno la tho pada bet ban tengam Thì
Dito, kani gidi kelima, apabila bu fi ni juba, kunjung sekri jom lewat dan rak ini iles dan di badunar mah. Di kayak bagi iba ketin jom belai gitu igani gomba. Hadin ba Bible kum nega gospel jom Matius berkeran igata. Dia tu igata. Gomba hadin ba Jisu ula kajinyalap jom Yohanes. Hadin ba Jisu lawan jika jikan baptismu. Hari kata ke Bible gitu lebih pulih dengan balai kekatsan terter kalai kekatsan terter itu syam itu kalau tahu apa hadin bau Yesus lawan tidak baptis balap baptis you berarti kata kumni dah bawa amin nak kaji baptis kumni rulak kiu nak kau tinggi suatu kadai haga gak bakam jeli ni nak tenang tahu kata dari ke Bible gitu na Yohanes nunggu balai itu lo tahu syai ukuran itu Yesus Kristus ukuran itu walam tak hayu beriu naka mat na umensi unam la nei bo haba khar mi sutu de haba khar mi sutu bi da na kalu kan ja cinta ki kan thai le ki kham sutu ba ne ba le bi dan khun de ki dan khun de bi dan khun uda na kalu ne kan ja cinta de ko ma ka bo de bala khayu umi na ka bo de ka to kalon ka ba soble sinilang mo ba de na ka taro Hendai kapan syah susu ke Bible na kasitish na moromo. Kat kumba lemang kapan beriu. Untuk kalau syah tertentu. Kat kumba lapan surim ya tak jinyak kejintak jimi patu kapan surim le jimi baptis ombi. Dia kata kalau syah tu boleh ke syah kate. Apabila ya mut babong tap kemun sutura tap dekat ya tap. Dia kata kalau dia tap tu mi pat sutura mi itu na. Jika na batap mo. Tiga tahun beri bersai bahwa di bala yak kemudian pernah beri kalau kembali yak pula tiap jenis. Jadi untuk pada la tiap itu la tak dah umum. Jadi kita pada itu dalam mik itu umipan. Jadi suatu kita kalau bahagia jiban baptis kadang pernah. Di bandar susu ni balik Yesus Kristus warna ikan jingka. Beli mau empat tahun way mah. Orang lam dak kapak warna punya serius dia pakai jingka beli. Tapi shuaban kayu beri. Ini kita try hagi health mah. Bila orang nurses, doctors, kamtip bahaya ta. Lagi dahai tip bahaya. Ibu perkagi tip bau tu kulung. Wadah dah pok kami lasak ibu dah kau. Kadang kami ikat agak tin medical term yang ke amniotic fluid. Amniotic fluid kamu kan ini tu ka ukulung. Habuah pok jauh kami usang pok kadang ke nggak pakai. Tiba kayu hamil nak tu. Dalam ada kendai benar hamil nak tu amniotic fluid. Dia suatu bangka nak suatu boleh kau. Jadi apa? Kayak serius Yesus nungkeran rumah gini. Udah enam tahun ni tip bah. Dia nak kata wat kaktin baptis zuhur nilai orang ni mah. Kadang ban imas, ban penap, ban wash mah. Kadang kau hijau kita pagi hijau kita katakan mikvah. Kaktin Hebrew kita katakan mikvah. Dan lani ka ceremonial cleansing di sini. Kaji pun baptis kadang itu kadang ka ceremonial cleansing lani kata kaji pun kuat mah. Kaji sat ini dah kita hijau kita keluar kan. Dia kumju alukan. Ba nilai kumba iban syakri jom blame taba serim nak shiti nam ro ko ba kat kumba la tap lam ni ba tap pau hab dan ke ke jaka ba tap mo ndai lu siap de ko ba tap dan fi kat kumba permit ba kumno ni tap ba ga ko ni tap ba ga ko namar ba ka kam ki apostol kan nam ga ba shipau kat khat ga ba life sound ter bahadu ko ba sa pun punya ko dan manu balapan Adam. Ya kau kat mana berbaptis siki, ya kau ini. Dia kadang kam kan kau. Di nak kau berpercaya di bakau ndai bakau pendem. Bukan siki orang kau pendem. Ndai kau pendem. Dia uji Yesus berpendem. Di umat setiap jauh belai halau kau. Kumba lah kitab Genesis. Kunjur bapibang yang jingkau itu rai. Untuk kupu penyem ni, mereka hilang atau kau ego boleh ba, penyem ba. Dia kata kadai kau perpau ba, hang ni kumno ngitip ba kadai ba, pernah te. Ni persyak ini no, isu persyak ini kam persyak ini no, kam keran ini no, isu persyak ini kau pikirli.
kat kum nak akti jong le Tega jingkali ke Badriu kolong atau kiwei balade pen baptis kum ke sendret tak the dane koda kumbai kimjo ajing pen imshu atau an penren bet yaki wat lada kilamet hu Yesus Kristus kata ka jingkali ke Badriu de yang kata kan jingkeli ni ngam de ublai ma ban om ni ba kilet dujak na kimyo jipenim kata kapde banginya tai ni nama ka upe nang bisa Henry yang awai ngkwa banong bakai ga bangile aku bakti jong belai kalau ba andala kelak kabumut andala nget anda bila ada kelak kabumut bila nget bila semutu syai tagi jong kipop dihantarkan ba nilai syara jipen baptisme ngim keren ni tak sebut si gibri sutu yang akhir ni tik berkesan bagi jipen baptisme benar ni kapan keren ya ka berkesan ya jipen baptisme benar nama beli yang ba dan gibri di balik penam kelam kelak kabumut kelam dan gajingan Henry lada anget sisa lada beri anget sisa kelak kabumut sisa tahu la dan gajingan mau ada gaji pun ada gaji mereka gabung yang ni bau Yesus Kristus itu uang bana ada net dan kamar penbaptis Petrus itu uang ni uang tu fin kelak kabumut bat tu fin kelak kabumut bahkan penbaptis di way yang kerja jong Yesus Kristus banyak mak hipop punya dia gaji ngan sih kupipet akhir kam yang apostol pun itu tinggi ni muka namku banong ban pelet benang itu ban pelet bujak itu untuk simat lalu tak suatu yang ketijong boleh kasih baru kan putri yang berpen kamu yang ketijong boleh jawapan aja kan simat karena aku bincang suatu jangan tengah suatu bah boleh orang mandek kita di hadir gaji kelatin hak berpen kamu kan balik dengan berpen kamu Yesus Kristus orang tentu semua di hukum jangan lada ada ban mentah subuh no lada penbaptis atau lada kelak abamut lada penbaptis pengam boleh orang kilat nyalap yang gospel tengok dia ban nyalap yang gospel tadi berpen kamu Wong kelit bu ikti bapam kelit dua kalau baju kan kadai kan bagi naksan ni nak sutu ni hamat berkomu kan ya kan ikti jom bulan Yesus Kristus wong tu wong kawai kau Bible kau watang tang hanga aturai repin komu eka pengal wong ni kata kan ngim pen ngam wong pi bagi deu belai benar itu Yesus Kristus wong ba pihak komu lu ba komu ikti jom utang seisok sibu dia biasa lo katakan Iyan ba ladadat kelak abamot ni dekap ay palet siya jipen baptis kumar perkomu iti Yesus. Am tak kata ang ipingin stress na jipen baptis day man siyang banduay kali jipen perkomu man dalam gospel kali jipen perkomu man yung gajikin mabakut no. Di lada ginale na iki ana jipen perkomu yung try di umauhi kay sapan ni taki ibang ibang. Wan lada pen baptis kita. Hari ini kamu perkomu pakai ter na tu ter kamu masih jom boleh dalam. Tu boleh kan yung sapan jika ni Hakata asli. Di ansyu keli ekstra ni rumah nak kabai deh buat kini di lomba kamdeh kiba keli ki perabangan mah kawan yang syukeli nai ban tu bir miswa korba village syek umjing baptis kadar jingela dan kadar jingela miti ban komo kata baru kata mau kata bang bajing syek jo pigi simat ismau kumdo kata tidak ada jinggeli mah di daga berburung daga yung ikran ni daga jingi kamde setia ganu rehadin kabang nasutui hawa yang kran daga jingi jadi wangai tuli kai kabang la dale la dama kubelengan dengan ritma kita di misang ala dan sisa di baptis daga ban syuta dari sendrek itu dan rehadin kata pada mantep te kata rote bagawai rumai masa sutu bah din masa kumu kena gejile ka bakra sa baptis penam le tenrai kai ka penam yang abangan kumu itu ketim ke jomble ka bangba hadin tan dang puli deladi mapuli deladi madawa ho sikri jomble la krani kila ong ketim jomble ka ong le tamam dan gejingai sikri jomble tempen bor siya to siya ko mongi semua ni siya to teri kita puli ka bible
Jadi kata malah puli lah ya nanti sipon saja nanti puli ketin jomblay awi kopor rumen sim jomblay yang keren dong bidan kaman ko mo bina awi kanta di dalam keren rumen sim ko mo tong ka itu ada tahu apa bina Yohanes mambala yang tu sesuatu udah ban khana o ban sim nasa kali ekskri jomblay tin ta ni sesuatu ba belen ngaben kaman ko mo bina ketin jomblay maka tadi kata ngaben baptis na patenang jadi na suatu itu adalah di bawah namun sama pat kalawan ka Bible itu kalau akan kita tofin kala abang tak berbaptis di beberapa yuk mak di pop tiada ada berbaptis yang dulu di pop ini rencana ini mau lapar tip itu tip berkalawan tip pelai pop di kemudian jadi kata ada kata suatu kita malah pelai pop tidak suatu ketika mereka orang di benle dengan syukur mu kita tak berada di tayo pada ni masih bahu keren juga kita ditelik orang Bible na Markus nang bakat nyo ang tay balangay ito na kren siya na tay balangay ayo tigiyo pada kita kimbo ifi bekso ing taw play ule siya taw yalam siya tan ketidu tiado mentaro ang bali yalam yo gospel ni berkomo hadu mentari kaya mentaro khalip matam ikar bapi kedebe kajina e tra kaji berkomo jumi ule setray ni ka jingkali gaba nyo berkalong kumju ye ki khanlong bala dan pen baptis atau Jisu bentat ya kata yang katakan jikali kuat penong bawa Jesus Kristus komong iai klub keren iai siapa kata apa Bible jadi kalau kalau Jesus Kristus wang syak yang kena bikin wacana nak bentar joki lam kahima kibran tapi nak siti umur kamu no wang bagi kena tidak hak tidak khut ke dollar beli pakai donut kena semua tu hiru lihat pop nam lihat pop nah udah khut ke donut pat kasiti nam rum dalam nama besar tak kau khana terteru khana lah sampai pulih tu amba yang pop silanyau haba empat dan hukum dia kena kulung uptip hiru kata kai pop nah kata Jesus Kristus lada kadonut tapi kau belum begini kena nak kena okran masuk kena dua melarapin syah iki nama tajuk kira lima ingat bagi kena hi kita ngeliat sisutnya kita semua itu kekurangan ni syah kita kasi syah kentat yang mau itu ya pois sa syaka kabadai bakhadu hi kadai ka jingkali ke bapara hatu ka jingpen baptis kadai kata kadang ka bapau syabar bat kahab bangi dai ben pendat ne kadai ka an kata Begin poi biasa ketin jauh boleh mah. Jesus Kristus dalam Gospel Matius lain katsat ulah kerencana itu. Wong syak ini, maka dia ini berpendapat yang kahap. Tekam dia terhadap kadai kahap aja boleh. Kadai kahap baru berpendapat. Tahu Jesus Kristus tu berpendapat terhadap kajian Baptis kadai berpendapat yang kahap aja boleh. Upol syari siti ginang Galatia kalau balai Arpun ria arpun jauh. Ukuran bahadir gajingat, bahadir berpilangat, kat nak kita kibala penbaptis ya pihak Kris, pihak kop kan jauh Kris. Ikop ya kahap jauh boleh. Tu por ngikran yang itu siti na urung menambah ria untuk banikong dan ria amba. Habang ilat cakap penbaptis, ilat cakap jingyap jauh. Ndai terkadap ilat je. Habang ilat kok kemensim jauh igalat. Ilat kamat baka mensim habang ilat milik syatakan jingyap jauh Jesus Kristus. Tiga dan kabur, karena kalau spiritual ni, boleh hawa, dia ba milik syatakan jingyap jauh. Karena kabur kalau spiritual, ba ni patlan jauh Kristus. Karena kabur juga jingyap kami nak kata, ba boleh bisa iher tu di video bang ibu kimi masih bawa nak baptis. Tidak benar kita tak, ni penbek kimi masih bawa di karena kabur kami tak kata. Bahkan kawai bang baptis ya iba macam perang. Bahkan bang baptis itu dalami yang asma asnam. Yang asnam yang nak tengku na. Apa kali apa ka? Bagi asma asnam kata. Nama boleh. Haru kata kalau boleh bila cakap jingyap jauh Jesus Kristus. Cakap jingyap jauh Jesus Kristus kadang asnam jauh Jesus Kristus. Apabila cakap jingyap baptis kau boleh kata bila cakap asnam jauh Jesus Kristus bila cakap jingyap. Bila bertiap nak itu dipop. Bila mipat nak berproses dalam kabur, jangan jing mipat kan kabur terkadang kimi itu mesti baman gila tu. Pipa kibun bagi labu, kadang di kamdai terkadang
kajing baptis kadai ka hak jong blai kadai ban ko mo kan ka bor ma trai ben si ko ti aku mau be experience mabigan na mabilan makali basok dai ba mau yung Jesus Christ mo kajing kamera ka bli orang pinaptes mau mensim lahir ka paro na ba bahwa hakri ni ulang hul mga iet no ti ko mo pigi ni gan kiba ada pinaptes pikir ay experience of dia di putimi ko Ito mo, di gani kandit ro mo, ba kaya ka bangi ma, kaya ka bangi sutu, kaya ka bangi syamru, abangi labdak ro ban ko mo ito ka bentama. Di kamday kaan junu, dali kaan jumiru, bangi le kata. Dali kamday ka kata katak ro. Dali kambaong syakri jumble kadi ka hak ban pendap, ya gani. Di kata apa kadai ka hak ban ile gani. Di Isya ya kata bor jomblay boblay tray tega bakai ka bapaw ng tagalong ba sisang i nilai lo sisang i pa nilai lo ne ci jong mara ci sa te sa ko at mas sendap ng turu ilang gajing kaman mas sendap gajing notis ng gajing kaman ni ci ram ni susi ram ko do ano wan man si ba ko jomblay hadin ka taro boblay ka ba isu kata lang ba bukan waktu suruh mensi bahwa daga bankeran lagi way pergi terlip kita dalam katak teh kadang katak kaba kerap kaba beri penpau dan bagi kamu itu kahap ke leni kaman ke jombu kadang kahap ke jombu leni kamu tinggal kamu itu tangi Isa beli kamu itu tangi Isa ya kamu beli tray mo dan bagi taga kai kejingkeman tinang tadi daga tanrai tray yang bagi taga jing aju daga bawai na kular mo bang ba kat ko na kam ki apostol ro no ba aro kaba la ter untuk bisa siap ng tagalong ba mo tis si yo ma gi pop ng tade yo dian jing aju men si tedin tang yo dian jing aju men si yo kan ngi pa dituli ra tau play no tu gila ko mo no tu wela mi se le no ban hikai ben be se gi men si mo man no tade uhikai ni se ban yala yo gospel tade ngi bagi ko mo itu ha ko uru kan tibing na tawo yo pentas ko pentamo